ngipalele la mapra ngimenzele protection order ngimtshela ukuthi angimfuni la lo bhuti lo akasupport umntwana ayikho into ayenzayo lo bhuti lo angikufuni wena la angikufuni la makahambe angimfuni la uzohamba mr angimfuni sangibize lo bhuti uthatha sinceda sikwazi ukubashapa ayikho into azoyinceda nje angisafuni ungasasupport umntwana ngizoziyenzela yonke into angisho uhlulekile uright angisamfuni lo ngicela hamba siku machine ungatatazeli stay calm don't the machine it repeat the keys or a two piece fake noma thande kitchen empilo izocosta goke nama all star sanibonani bakubili bami bahle emakhaya ubheka ke mfethu njengenjalo it's your boy mfethu Rich Ntona Sekasi Ntona Macrinus mfethu ngilapha mkwenu ngoba ngibiziwe ngibhalelwe nazi ukuthi mangilapha mkwenu ngisuka ngibhalelwe khona okhalayo khona ufuna usizo mfethu ngibiziwe le erabarich abayazi erabarich bayazi ukuthi kasi lamakhaladi bafethu khona okhalayo khona ufuna usizo lapha so ngifuna ukuthi ngiphuthumele khona ngiyozwana ngabo mara into engiyibonile lapha emailini ngibone ngathi babhale something about ukublow imali nokungawondla umntwana so bafethu siphuthumeleni khona siyozwana ngabo ukuthi kahle kahle bathini ithini indaba yapha ngithanda lapha emakhaya nengendawo cha Separative Crack. Excellent. Nandathama ukhuluma no Rich la from Rich Nation TV ne. Ngithunyelwe la e-office Benjamin ngiso. Bayasho ukuthi usend email lapho yakhala ngebaby mama. Ngabe kenzakalani mfethu? Mfethu yazi mfethu ngihambe ngayodla imali nabo girl ngikangenela imali yabo ngayibamba le mali leyo ngithola yikho ngithumelile ukuthi vele at least yabona ngikwazi ukunginceda ukuthi baby mama yami ikwazi ukungibuyisela endlini futhi ngokuthi manje le mali le yale 3M ngibeyiphethe bophethe imali 3 million ijo wayidla yonke empintshami mfethu ngayidlana nabo ngiprole ifebenyana lezi manje baby mama mfethu ayisafuni ngibuye endlini le manje nginandawo ukuthi like nami ngalala ngacrasha ngithola imali iphelile mfethu so manje ngifuna ungincede ukuthi at least ngikwazi ukubuyela ku baby mama ngikhulume naye mfethu ngoba mina out ngithembise nesipani nyana ngithola at least mfethu at least mangihola lo 4000 nyana leyo ngakwazi support incumo ngithola okay athami before sizafere ngifuna ungunderstandise lana ukuthi kahle olalongwe nabo uhlalaphi usasenenyuka ngibokhaya kuma guest house kakhulu kuma guest house ngikuthanda ukuhamba kuma guest house bongayicabanga ukuthi maybe inyuka izophela ngicabanga and ngibamba nabantu aba right kanje nabantu banemali ngathi babona ukuthi imali yami iphelile bangigaba so ngicabanga baby mama ukuthi huyu umuntu vele angaba nami ngoba ngithi ngibuyele endlini kuma-Maulid naye akangifuni sekathi ngimdala eshami mfethu yazi mfethu ishikhulu ama sengikhulile mfethu imali seyiphelile manje ngiyaba ukuthi yazini at least so okay mpenjam unesikhathi singakanani le mali level like bakubagaye wona like uyidla isikhathi singakanani kahle sithi ngibe 6 months nje 6 months nje 6 months 3 million ilele phansi ngishaya iBlueweed dog Mpenjam ngibuye khona kweBlue leswa ngifuna uncedo ukuthi at least ukwazi ukungisiza mfethu okay fair asingene kule ndaba le ebaby mama ebaby mama ichuna wena ufunani ufuna ukuyohlala nabo or ufuna ukubona umntwana akafuni ngomntwana or akafuni nje ngabo boyi2 yazi into bhora ngebaby mama mina ukuthi like yabona manje into engitshele yona mina ukuthi yazini le mali le yabhadala irent ngayo ubhadala irent ngemali yomntana le yani yesasa uyangithola so manje le mali le nje yamabhadala irent ngayo yabona manje ubula indlala yabo uyabhayiseka so nami mfethu ane ngeke incosi yami ibhayiseka kuba igcopho kanjalo yabo kuba ibhadi for mina mara mpenjam ndayile ngeke uyicabangele lokho yasaphethe inyuku ngeke uyicabangile ungayicabangile ukuyicabanga nje uma uniksi jo hayi singithembe mpenjam singadle isikhathi mpenjam ngithola ngicela ungincede mina just angizokunceda khuleka that's why mfethu thumele something yani ukuthi at least ukwazi ukunginceda yabo manje ngiyabona ukuthi hayi kujime nginenhlanhla baningi abafuna uncedo kufana nami nje sizokunceda into esikucela yona ukuthi mfethu usigaya inamba yakhe sela ebhasini simfonele asitshela ukuthi ukuphi and then siyamngena ngithola into engizoyicela ukuthi mfethu masifika la mfethu nawo ucela ucolo ukho like kubonakala ukuthi uflopile ngithola
Eshiya ngizocela uxolo mara mfethu umuntu othanda ukulwa kasho othanda ukulwa. umuntu othanda ukushayana manje mangifika lapha kwamele kube nama-bounce-anyana at least bazokwazi ukumbamba mfethu khuleka. mfethu kwabona ukushaya umfazi mfethu basomshaya wena yabona vele sikhiphe angithola mara khuleka ngizokhuluma nama-agency la ukuthi masiya la siva nabe angithola asingadli isikhathi mfethu siye kulo awe bro David ya manje njengoba sifonile kumele muthi sihlangana kuphi kahle oh nangu ikasi lakhe nangu sikaphumile uhlala ayikhonini mfethu sikaphumile sanzima ngibona plus ucheese girl la mntana lo lo shaya pinki eish ya uye straight mfana wena mara ngathi udlala ngezinto ezifresh wena mara yakudaka imali prati mfethu yazi lama allergies nama edges mfethu yabona eish mfethu funa zona into mawubona nama chaya yakudaka hayi mfethu eish and manje sisters baby man eish hello my sister kunjani my sister Ngiyaphila ninjani? Ngiyaphila my sister mina igama lami uRich from Rich Nation TV ne ngihamba nobhuti la ngabe amazi ubhuti Ngiyamazi. mthana kanjani mntana Uyi-baby daddy yami. ibaby daddy yakho Yes. okay my sister sila ngayo le ndaba ngithola ungibhalele la Lo ngimenzela protection order ngimtshela ukuthi angimfuni. Angimfuni la lo bhuti lo. Akasupport umntwana ayikho into ayenzayo lo bhuti lo. Angikufuni wena la. Angikufuni la. Angikufuni la. Makahambe angimfuni la. uzohamba my sister Angimfuni. sangibize lo bhuti uthi azosinceda sikwazi ukubashapha mama Ayikho into azoyinceda. Angisafuni ungasasupport umntwana ngizoziyenzela yonke into. Angisho uhlulekile. Uhlulekile uright angisamfuni lo. Ngicela hambe. Ngicela nihambe naye la. Okay mamela my sister ne thina azanga la ngempi ngithola sizela ngoba usibhalele and into ayibhalela lapha izisubhlungu yabona my sister so like asimdefendi and nawe njengoba ulwa ngiyaka understand because umama umntwana ngithi umntwana deserve ukuthi ubaba wakhe abe khona for everything yonke into ethunakalayo kwamele abe khona my brother so mina ungibizile lo relax ngiyakhulumela ngithi ngithola my sister so ngikhulume naye ungitshela ukuthi vele uflopile bekaphumelwe yimali azidla budlapha manje 3 million buti imagine 3 million angeke udle 3 million uyi1 akanandlu akanamoto akazi ukuthi uzolala laphi manje akazi ukuthi usebenza angimazi nokuthi uyasebenza na angisamfuni ngiyazisupportela umntana mina ngimisa nase crash ayikho into ayenzayo lo buti lo so ngi right ngaye ngishap awufuni ukuthi nje angifuni ukukhuluma nawe umntana manje kuzumbona umntana wazi ukuthi baba khushonile so ayikho into engizoyikhuluma naye lo thank you my brother amuzo my sister kafuni next but manje ngeza ngihamba ngiyi1 ma baby ngizokokota mos wangivalela imvula inetha wawenza so ngenzele ne protection order angisamfuni yes angisamfuni okay my sister njengoba kunomntwana phakathi ngithi ngiunderstand ukuthi uflopile ukwatisile nani but everyone kulomhlaba my sister deserve a second chance as long as kunomntwana umntana nami akadlanga next akazi nokuthi umntana wakhe ugqoka size bani like yazini ayikho into ayaziyo ngumntana wakhe lo ngiunderstand kanjalo mntana mfethu utshela mina ukuthi nedrama akusukuba nedrama mfethu akusukuba ungishaya man akusukuba nedrama yabona siyakulungisela ngapha still sakhuluma lezi zinto zakhe yabona ukuthi wena okay ngicela uncede hotman baby ngicela nje uxolo ukhuluma nawe wena angisamfuni buti lo ngicela nihambe naye ayikho into engizoyikhuluma okay fine my sister awusamfuni my brother marathina okay sesikhulumela indaba eyomntwana ngithi ubaba umntwana lo umntwana ngizomise kibo sharp then yena angisamfuni makafuna ukumbona uzomlethela ekhaya mina ngizomlethela umntwana ekibo uzomthole kibo umntwana that's all yayizwa my brother straightforward le ndaba lena kusho ukuthi wena njengoba uflopile angazi impintshamba thina fede njenge Rich Nation TV siyabasiza abantu angithola mama ngiyabona siyabasiza abantu mara unfortunately namhlanje izinto azihambanga ngendlela besiplane ngayo ngithola uma isister yambona ukuthi ukwatile lento menze yona mfethu isiyere ngifreze uxolise mfethu baby ngicela uxolo uxolo lwakhe lo angilifuni uxolo lwakhe hayi my sister why no like umzwisa ubhlungu athatha amantombazana like azangidle ne1 kuleyo 3 million lapho benginaye angasebenzi ngimwashela ngimyenzela yonke into so ni right ngaye buti so uyazini nje nona hambe uzombona umntwana ngizomise kibo mina naye ku right kuphelile thank you
angasezi nje angasezi ngizomhambisa umntwana kibo uzomthola kibo umntwana yes kanti baby ngiyabonga for ithuba ne leyo thuba lokuthi ngibone umntwana ngiyalibonga kakhulu futhi leswangibize ubhuti ukuthi azokwazi ukunginceda Matlakhe mpitha matlakhe mfethu normally thina Nation TV siyazi ukuthi akunala sihluleka khona bona mara kulokhu kwamanje my sister kafuni next sabona sekalahlela nezandla manje esha aneke kube mnandi mpintsha mina noma angathi feel uzokugaya chance mara every time akakubona uzokwata ngithola lento izoliba ikhuphuka kancane kancane uzogcina kukhabatha ngithola so kungcono ukuthi ube safe sekangishisana ngamanzi mfethu mfethu ngathi ngesikhathi amahata abhamuka lapha yahleka amaphoyisa wenzelani into so mara my sister yabona ukuthi nawe bekangena endlini ngimtshela ukuthi angimfuni angena ngeforced and stuff so bengekho into engizoyenza umntana mbekathi semncane and bekabhizalala nabo mahosha abhiza spend imali yakhe le so buti ayikho nabo mahosha like bekaza namantombazana amaningi arent imoto manje akana nemoto uza ngenyawo la so like akanandlu alala ama guest house and if I carry yakho mpintsha hayi mfethu angishimali mayilana mfethu ayicove ibank nje icovile ibank ngibadalanga nje ngicela ngoyibhadala wacove igolf R8 mfethu ngibamba golf 8 bayicove hade mpintsha zangicabange nami ukuthi at least ngithola istand nyana ngishaya amaroom nyana ngicela ngadla imali mayiselanga mfethu yadakwana 3 million boqala ukuyibamba nami ngithola 6000 3 million like ngelanga budla malini so ngangitshela mpintsha ngelanga bokwazi spenda close to ma 80,000 ngispende nje futhi boyincane 80,000 100 bethu ngespenda uspenda ngani like uthengele ifebe uthenga ibiya mina ngibokwazi ukufika estyle ngithengele wonke umuntu ibiya eBN ya wonke umuntu okhona lapha akazi ukuthi umntana wakhe udleni lapha akazi my brother yabona ukuthi boflopa angimplay my sister lo so yabona ukuthi uflopile bakuphi labantu bobathengena manje bavayila basekho mfethu so manje nami ngiyabonga ukuthi yazini angisana nendawo kulala mfethu kwama basangifuni yabo so mina ngisengibheke ukuthi at least incenga noSwirato yabona kuye la my sister naye ufana nabo kini naye akasakufuni ambo ncenga kulabo udla nabo imali kunenye babiza ngosithibo ngidla kuyo fela izongincengisa maka mina awuthiya maka mina into ukuthi like ukuthi akasangifuna kunankinga mama umntana mina ngicela kumsupport ngicela kumsupport umntana yabo no from my sister uthi ucela ukusupport umntwana makamsupport umntana wakhe owakhe but then mina ayikho into engimfunayo ene angezi la cause of umntana uzomthola kibo thank you okay my sister siyabonga isikhathi sakho ne Ngapha ngicela shift esimele la khona singameketini labantu ngithola ya but manje ngiyabonga ngicishile hayi mfethu ngiyabonga kakhulu mfethu nase ngibongele ithuba lokuthi ngikwazi ukungikhulumana incosi yabo ukuthi at least incosi yabo iyakhona mfethu mara nawo mpintshama ayibozidala kakhulu mpintshama usho ukuthi ngakapile mfethu usho ukuthi mfethu bothenga ifebe like mfethu bese ngifakapha kakhulu nje like but anyway mfethu amanzi sewachithekile anesa khona obisele emuva ngithola but mfethu ay just the advice for ukuthi if ungayibamba futhi next time mfethu uthule into straight yeah no anike sangidawa ukuthi ngijwayele imali yabo 3 million ngihlangisile lapha na mfethu ampethele ngibamba lapha sexjaro kuphela nalezinye ezisize zangibhayisa igolf 80 yabona like mfethu bazoyicova ngicela ngibhadala imali thi mayiphela bayicova atlake mpintsha mara ngiyafisa ukuthi ngelinye lamalanga uphinde ubuye egamini ube right ngithola ufana nama agency and then leyo ukuthi uzomsupport umntana wakho mfethu ngicela umake sure cause manje so yenza promise angithi and thina la ku Nation TV yonke into sibhala phansi njengoba ukhulumile so kubhalwe phansi and then if weza my sister or asifonela or asendele email or eza le ma office asitshela ukuthi phela le athi le ayisayenzi njengoba ishilo sizocabana ya mama ngizenza njalo 3000 feeling ngayihlanganisa every month for incosi yami yabo sibonga mara yena ngizomlungisa feeling ngizomsondeza kancane kancane yeah feeling you understand because manje sekakwatile ngapha siza ngama camera uyabona and manje naye uveta nabona ukuthi 3 million vele ngidle ngingwani uyabona so nawe uyabona ukuthi yazinda uthi la yina ngqondo akhuleka mpintshama ngicela umele la ebhasini ngikhulume nababukeli ngizobuya kuwe lapha sure Mzansi bafethu njengenjwayelo bafethu Nation TV sifikile sisekasi bafethu siseraba rich la namhlanje emakhalatini kuba fuplowile bafethu uplow 3M just njenge 6 months bafethu 6 months 3 million in 6 months yo mina namanje bengizoba ngihleli phezulu kwayo so
for sure bengizoba ngisasene 2 something ngihleli phezu kwayo but bafethu awazi ukuthi imali mayifikele kuzo yenzani vele ungakhuluma ngoba unayo but masekenzakele bafethu ayisekho into esengayenza into ekumele siyenze manje ukuthi siphushe ukuthi my brother support umntwana and uyasho ukuthi fela uzomsupport umntwana wakhe. Kubhlungu bafethu la ngaphandle nisibhekeni bafethu mawuthola imali isebenzise ngengcondo bafethu. Rich Nation TV njengenjwayelo ngakhohlwa ukulike ni share niphinde subscribe bafethu before ngihamba ama perfume akhona bafethu ama perfume akhona and soon soba serun especially se Easter zokalani bafethu ngizofaka iposter la ngifake nama number nize nizothenga bafethu ningasabi and siya deliver anywhere la eJozi ngitsana nonke la emakhaya ningendawo tha